Ready, halt! Prepare for the hunter! Halt! Sapahl dan kay Soros, Palinuloso, Suriso, Samurok,
Patawangki, Sapahl, Sumisapong Sapat, Poahsoan, Pilihan Tatakat. Poahsoan, Poahsoan, Patawang, Unabatay na memuat legislator di Senador Award. Samatay Wow Butoka, Director Education, yang akan rawat. Wow lagi, tiga kan, Wow perlukan solo terus daripada rawat. Medal, Wow Butoka relevan secara Namiak and William Johnway, Poahsoan Sapahl sebagai Poahsoan. Berdiri kurus yang ada kedua banyak agenda Asalawi Sapahl Rawat. Ada kerja sebagai program balik kayu dalam kerja dulu bot, kalau punya tingkat kerja, gaya sebagai tiga dan rektor bot. Kalau berhubungan macam berapa dikuaskan, tapi berbuat sih benefits million atau masa ni ina karena ikut pakai mon sama kaya menjadi terus benefit yang baru meminang usaha February 4 bersama dengan nasional Ketiung main manaman sampai sebenarnya when kakek rata dalam main Kristus dan kekiri dan kami mainkan musuh dikatakan yang main low dan kawasannya dan juga pemain yang sampai dengan kuat dan pilih-pilihkan kalau main yang kekiri yang pun dalam Jumlah yang tiada baiklah ulang. Jika kakak permainan kak tede bisa menjumlah benda masuk dapat tede Indonesia. Permainan rasional or Indonesia. Hari kita kenai masalah mana contoh Om saya nabingkap kami biasa melihat siksa terkait kami dan saya kena ini dan musuh dan wei dan government orang Yesus Kristus sangat popular. Kau yang berkata ramai, main kuat sama, mana kalangan, kompetisi pula sampai mengungkap, kekacauan benar dalam program Islam. Peran kekacauan benar dalam proyek kesalahan wang sampai mengambil kalangan, termain kot sobat kalangan, kompetisi pula, kawai kerai, anaran semua kebab dan kaiwai, perkara, kedua dan sampai mengambil, dan apa ni kerai, dah terdapat pada mereka komisi. Main saudara roy ilmu satu manusia memang kami pada orang sanjal
kemudian kita harus atau sekarang jangan kotor. Ayah saya dalam kerja atau sekedar pasal, boleh punya di hotel, boleh memakai sini saja. Kenangan kami MC dan saudara Sanwari isu dan bagian ketemu semua dan mas release dan sembarang we kerjaan dan doa and possibility supplemented thousand way. Itulah sekarang kembali tuan Rasul Sapahl. Patung mohon kena seorang tuan sokan tahu nara pasal. Tuan saya kumawat supplement way investment by speaker. Congressman Moses. Bila saya buat kerja berkenan di Honorable Oliver, Speaker and White Pumping, Honorable sekali. Patung Wongki, so sensar, belum korupsi, terlihat. Bila saya buat create local chief and white pumping di bagian federal, patung Wongki. Ada corruption we sanction and share the answer. Patung Wongki, umur saya Wongki, tuan we usah, mogang kapal tuan we, menguatkan bakat debatan. Bila we kesempatan untuk bermain. Ranwan, Solvar City Section, Solvung Limau, Ranwanu, Man Sapamatai, Poahsoan Muslim Way. Kanalan runway, we kerjakan at the top, personality of the day. And we are ranking and not happening person. Kacuan ka sa Islam Sapahl karana dan tiada memuji orang sekolah government dan Wein kacuan kasamu kacuan kan sangat Wein dan Wein orang nak kesempatan orang tetap kerana mengiak tetap dan Wein kira sekarang sini sesuatu Solvung Limau Ranwan Monsap Wein kerja sini dan takkan government and local yang ibu dulu kalau kerja Ranwan fokus kita akan kerja dan semua Kurian itu kasamu. Tidak terus. Orang cuma tu. Ayat itu hal sekarang kasam. Ulu. Kasam biar sekarang dekat. Ketian nama orang tu orang. Wasang kasar itu kan senama. Biar terlihat orang kali. Kalau itu, bukan
dahil nanganday na siya. Kung siya may ilan, may kaguluhan, kakitataan. Kung siya magkakaroon, may kasamugin ka tinanano, nandiyan ka siya. Kalakaran civilisasi asal sainsan paham. Sainsan dengan dia nasan dan sekarang awal ini organisasi tahu lawan jalan orang awal sainsan sama jalan kilo honorable Aswan Moses Vice Speaker.
Kalakanan Pak Speaker dan Kongres, saya beliau ketua lepas saya dulu dengan Ketua Pembangunan saya untuk membuat kesenangan dan kegembiraan rakyat Pakistan sendiri dan perwakilan negara bangsa John Poahsoan lalu dan Wein juga yang Wein Whenever we are dealing some present for the morning, datang ke Indonesia, terus Louisville kan terus Jomas William. Kerajaan kuburan yang bertemu dengan sa karapatan
Legislature, Congressman, Senator Amor, Director Church Youth, Warren Forest, AU, and Sapahl, honorable delegates, Warren Forest, Panjalan Kubur, and Jembat, Poahsoan, Poahsoan, the President, the Doctor of Poahsoan. Dan Vice Speaker, Saudara, yang melaksanakan kapan. Dan tahu Presiden Pasaran Jokowi dan kemudian. Ibadah terlalu demikian ini Jokowi berbuat ini sisi semalam berbuat satu minum dia satu tentang pur. Orang kata dalam masa berlalu di brand kawal kasarau ini berita kesusahan kawasan ini. Dari bawah bergaya cara tampil dan bermusab dan Rusia. Bagi lupa berdoa tentang menteri katakan orang kuliah baru yang sebabkan bagi berdoa yang tak saya bersama di kawasan. Ibu berdoa bagi berarti ini sekarang orang tentang bumi malam ini mungkin itu tak terus baca kawin berkaitan. Selamat dari Honorable Moses yang akan buka saya dasar. Beliau kata satu minggu lebih buka saya kerja lebih. Kata saya cuci luar. Kata saya kerja Covid dan musibah kerja saja. Kita kan misalnya kalau boleh bagi berjualan, tetap ini berjualan ini. Dari berjualan di kapan, kosong. Dari surat ini sesuatu sama. Tetap bertahan terlalu. Karena bagi ukuran itu kajian politik kajian dari government semua dilakukan आपने branches दी है dan ini semua berarti kawasan sektor ekonomi tempat orang dan kawasan dibuat kawasan ini dan ancam agendas dan dimakan kami sebelum selesai kawasan tidak langsung tapi kerja Poahsoan kejijiannya memberi orang selalu. Ini mengatakan berbicara saja. Poahsoan dalam salah kita tak bermacam urusan literature atau delegates. Dalam bisnis government dan ketua yang belum Sapahl sampai Microsoft dan terlalu bukan dalam Islam tetapnya. Dalam bersama dalam makanan. Mereka dapat mengapresiasi tentang cuma kajian dan kami dia ramai. Disiapkan di pada minum kita dapat berlimokan. Apa yang kita ada dengan sabun kita tetap harus maintenance dia government tapi memonster. Utang datang di bawah kita sangat beresilu. Jadi kita jangan tersentuh. Kira-kira ये हुआ Territorial यही हुआ Territorial यही है Territorial को kita India kawasan kecil dan ini Ustaz Wein Ustaz Kante Beberapa delegatkan atau delegat Om isu mengutara kita Poahsoan Santos dan ini kita tahu apa yang isu itu di beberapa tempat ada lain yang beristik
Amin, representan Gubernur dan juga kami ada yung pwede, khusus pwede sa kawasan ng Kapawan. Doon mo yung kaya sa website at ay kinipan na lang sa website. Nahihipin juga may kanwa niya sa pagdating ng national thing. Kung yan ay masyarakat, kami po ay dapat ay kaya ay masyarakat kalau dalam tokoh hasilnya sama dengan pengalaman penting. Masuknya dalam kerja, ikan sekenar nasi, tekok. Kalau siapa yang tekok, kerja, ibu nak sama saya. Masuknya Sapahl bahasa Indonesia. Mereka cenderung ke sebelah Poahsoan, nah, juga dalam Sapahl bahasa Indonesia itu Poahsoan, murah macam, oke.
yang yang terkait. Berkata rasa yang ramai, orang musuh memperkenalkan itu. Wow, kelihatan dengan domestic legislature, ada robot abort. Yang terborder itu wow, kau menentang kamar lain. Jadi, Georgian court, opinion terborder, yang cuma kaki corong, orang Sokoku, Anorokot, Alfred, the yang terborder yang berkaitan dengan Mereka, Asroman dan Asroman, kemudian karakter, dosa pukul, mencari rawat kalau dia menjelaskan kata, dosa pukul dan Asroman dia akan dapat utama pukul, dan dia kata. Kami akan menjadi suatu yang berbeda. Kita betul-betul usul kebaikan dan usaha kemudian yang sesuai orang yang mengusahakan dan sempurna saya kuasa. Maka misalnya dalam mainkan usaha pendidikan kepada usaha pendidikan mengada sangat usaha pendidikan romantik sangat kuali suatu dalam mainkan bukan pada mengatakan kata dia supaya dia tahu. Pertama sekali dia dapat kalau memberikan orang keputusan dan baiklah, mohon kami untuk ini jadi the alternatives yang berkaitan dengan yang terbaik dan copyright kami masalah yang lain di ujung dan saya orang semua kemudian dapat matai kawasan menurut tersebut. Patrobannya patroban dan punya patrosan utama punya patrosan. Tujuan tidak proporsional patroban kawan. Kawasan tujuan patroban kecil. Kawasan ini yang besar, air murah, dekat, yang menjadi konstruksi yang jangan yang kau benar kawasan, kau benar ini. Jadi mereka kacau nasi berkata yang ukuran, tapi mainkan menjadi yang paling penting forward, paling seven benefit. Bersama dengan kawasan kepada yang sekali dan kemudian dan kawai kejadian tertor, orang dan setia dan sebut yang bukan. Ini pada saya minister kawasan
Kecelakaan bahasa dan jauh dan bersumber dari bawah. Sangat itu bersumber dari terawat yang menyebabkan. Oh, saya akan dari government. Jadi itu kebanjiran 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 atau people translate. Meaning of the solution way to where might happen that the way that there are so inside of friendship that like you were what becoming so much so still in front of oh it's one mainkan dengan keadaan tersebut. Tetapi dalam dalam ada implementasi yang government you oh my friendship by the government by friendship na Australia itu yang dia bahasa lebih kemudian Masalah perjalanan kami terus dan masih itu. Hari ini kami patrol kami ada kau datang, survei datang baik kok dan semua ini telegram kau terbit dan kami ada kadang-kadang itu harus Kalangan kita ini program juga dengan kausian ayat kain sebelah sebagai PKI dan cerdas. Kategori adalah kejilan dia kalau tekau dia beruntung atau saya kami akan berlaku tak saja. Ini saya sampaikan.
Chay Kajuan Chapiata, Chay Jumol, Tatok, Kasyambolan, Kinunran, and Sapahl Matay, Poahsoan Sapahl, Kariyabakan Moon, Iban Katkajo, Men Kajuan Sakar Moonshap, Kuitian Suway, Tuman Sakaran Kaikuni, Uwa Katoyer Maslade, Moonshap and Katan Purala, Katkaskit, Ukchaikan Korus Makatran Kanab, and so temporary chair dan Kajuan Langata sa Matay, Katkayu, ang Poahsoan Sapahl. O ang sukset ipatungan kita ang sumaw o yan ka kan itiyata komitiyo potential committee bakanta kan chair qualification and elect kan bamiran mo nakasampo yung yawaran o yitral kan bakanta work potential committee uliyakan lumdikayo yay elect Falcam Lubti Karyao Yay elect P. Morpenias Lubti Kasilu elect Anton Ultra Anton Lubti Kakayo elect Michael Tano Lubti Kalamao elect Soro Tiyo Katon Uliyakan at large ng committee and potential elect Mason Albert elect William Kustika o elect Esteban Prince yay manakap o pinakap manapakan na taong yan tun committee and project Olagan ya chairman and committee work ay based na. Kailan kajian na nanso motomot. Anso ngayon tan muy yang special committee wo ona na direct mo na san. Dan ka kan kajoway uje ka naman talaga adat na Poahsoan. Chay sa man dar tumalan kita pamano. Nah, something yang terjadi, kajuan na, tulisan, nilalang answer. Ang sukses, siya rin naso kan kajuan, ownership, chairman and potential committee, only a fulfilled development committee, report me. Or work with the President. Sumut itaat dari Musuhan kami ayaw dengan komunitas. Saya dan dia pasal dia adalah untuk sampai susu dan Poahsoan kenal sana. Cuma lagi mata-mata orang seperti dia yang berprofil mengurang sangat susah tak dengan kerjaan. Asalnya lagi real nak cuba muncul korupsi anak-anak seorang semua kailangan komite dan komite dia juga berpesan komite dia
Iya, dokter ini bisa menentukan Albert Falcon dan seulangkan dan kalap samaro esensial hydromosis kalap isunante ilang juice ang dapat na nagwakitan sa matay dyan po na setelah pakatan sa niya and then only sama niya kamagatiyung na karyaman karutuan dyan cuma kita overload na sansalat niya karutuan kamagatiyung Nasyong siya kalutan kamagitang dahil katuloy ang chorus mo utong tinangin kamagitang katuan ay nasyong katuan siya sensan natatawag committee maramol ang mawag na kapita member chorus one payang ang buya the katin utong kaya ba ang kerjaan na nanso kasyampan patadamiya yara ansong tao o kau cha sun ko kung nabala ng way mo ye sun ko kung ano niya ki Moses kung natin ni Sapahl mo yan sura Paula dan my son Leo Alfredo. Mau anak my pastor. My pastor tahu pastor my tuan berani mau. Wasam pastoran membeli sebenarnya lah pastoran. Itu profesional katolik boy itu menarik susah dan kami semua pusulan so don't focus on Sapahl itu bosan itu masih kita kalau kita priawal kawasan pusulan itu pusulan itu dan tapos isa quadro, isa quadro. Nangay, kaulah mendala, isa para bawat, kulang, kagalinik, kaulah melalui ukit, mau menarakan suara sedang Ako dan congratulations. My kailangan nitong isang kung laglag wisdom ko iuman pasan dia right ko na way katiya kaya dibili ko kapag mo ang social ang sumaw siya rin na pinasok ang patronity supplement and patronity po kawasan mo temporary clerk at the naso when kagan apa di tertawag sangat patrol the naso to some sang ni idwan
Sapahl Paahsoan Pastor Gannon, when we had the brother and Poahsoan and Rano, we went to Turkey, alert and brother from Business, Maran Rai would elevate and so what I can delegation. And Maran William and Poahsoan would Sapahl na tulad ito ang naman some years ang patuloy o William Beder po naman patuloy ito ang naman o kanamis ang susunod sa ikong yung kekeriaman China Sapahl Paahsoan kita temporary rule na patuloyan kunci juga pan national patuwaran dia masih patuloyan kamu masuk ada kerja manusia और इसमें उर्दू जाए तुम्हारे गीता के रूल में कट के पहुंचाई करने चाहिए तो इनका वही संग पटो ये लाल सोयू सोने तो का वो काम ये पटवा दे न वो पटवा सो इंस्टीट्यूशन पटो दे वो तुम्हारे गीता चाहिए तो का उपयोग करता तो करता है चाहिए रान चाहिए dan patuloyan na nasong koman or kung sambalkan ulim isansan mujay na samot and kagan ito malalagan patuloyan ng bilibilin pagsira dahil kaagad yung katuan koman ito pasaniti kabukokan nan kagawan po pasan dahil koman Kemudian terus kita tahu kan cerita berhiasuk bercai berban patuloyan meru kause ajai cuma kabuko besant yang cai ranwat Poahsoan set seri lebih langsung kan doon siya delegate ko ang Pilipinan permanent president ang Poahsoan Sapahl and Wein nomination lang agad kung may muli pa Albert President nominate delegate Catalina Lawrence
Parliament. Motion closed. Mia, kamokitiyo, matagayer, William Lawrence, Puahsoan, President and co-Poahsoan o Karyaman Pen, Rigidity and nomination Mia. Puki short, Mabatan and Pinipinuan, Sarah Lebinanso, dan Patoan, Sarah Monsap, Katia Ranwood, Permanent President. Delegate Lawrence Mauyaya, President and co-Poahsoan. Temporary President, the Chairman, Kan Kasamo, Kung Katu. Saya, Pura Mas Patuan ng President, eu dapat lepas. Kailangan kung may temporary president, chief minister, kan Patuan, saya lahat sa Pulmar, Sandiyan Tatok, Matan, Rusela, Philippine officer. Ang sawat, dintuan kayo iti, dahil kan katsiyang ng Philippine Vice President, ang sawat, chat, nangatat. Hey, Romeo. Ikan Patuan William Ikai Tikoros Uya nominate delegate Michael Tano Uya Vice President and Matay Mia kamakit to Karyaman, ang delegate Michael Tano and Patuan Uya sa Pulim Vice President ng Poahsoan Sapahl. So, Mayor, kamakit, Karyaman, and Richie, motion. Rimman, dahil kaan kasyang nanusus, may koros, Patuan Pauna Patak, o koros, Patuan Pungki, kamakit to Patuan, Memanso jeso. Dari kesehatan kecil mau kasamo delegat di Kantano Ong bukan Vice President dan co-Poahsoan. Baik, Maria, kahit paan Patuan taw-tawla sa paan. Bilew, ko kasampan. Anilin, tatawagan winin ko Poahsoan wad pa, Prensamaro, sunan kan. Kahit paan tawlang na, sustan, Lord Leader. Wasawat, marantat langata. Kemudian Primo Primo nominate delegate Esteban Primo. Nagawan sa bola mag-Karyaman. Wow, bola. Ang sawat Mayor kamakito Karyaman, close nomination, Pulpaman, Karyaman na. Huwag yung sawat sa Panusus. Bil nuya pelja koros me utung delegate Esteban Primo and Patuan nuya floor leader Patuan A. Ang suot sa kasamoki floor leader Esteban Primo yung nakalala. Yang committee
Limaw, kasandinan Sapahl uyaban tataw. Eri, ang suwat sa iban, itawan tama patronan bukan kawin. Ni kairat din kampikan. Isuto patronan ma, yay pasantian meta. Yaduan magsail taulang ilatak chairman, niya suwat sa pilapaliyala 5. At sa ilap taulang committee. Ang moment na koros, patronan, ijiji. Anamnya ka wait you, kone tayo na paliyala ma chairman ko, at tayo kan purala o apali vice chairman. Na ay magtayo kan patrowan tawag. O ansawat ong komitian siya o punginaramas. Ini kawawa ni wayang kaya nag patrowan seri. Ansawat nagpalitan lang ata. Yung patrowan naman na pwede venture noon. Nomination and chairman and committee po Pilkariaman patalang delegate enter Norman. Dia kamakit close nomination Kariaman. Arwewe ke title kan itawan at itawan sa uyaklew the parental kan totola o paras me katrawan itong delegate enter Norman and mangeta kamtuan pampian dia punaram patrowan dari nabil dua sota chorus ujung o dahil kasama ki delegate chairman enter Norman eula kalano committee ng Pariao. Hindi rapid nagkayo magayo kasampan ng Pariao. Chorus party ko urutan kasampan. Dari committee and sin tak lahat o committee. Kailangan yan nominate talaga kita pagkakuya siya ng Kamakit Kariaman delegate William Kostika. India motion in close Kariaman o ansawat title kan kasala tau su. Dari parosme ujung William Kostika and Mia chairman in finance. Patrowan will sorted so title kasama ki chairman William Kostika totalan ong committee kaslu committeean kasantian office the government so ansawat barangay langata So, amen patrowan namin ulit after 6 months and we have Kailangan nomination Miyawi, Mobile Kariaman, delegate Mason Alford, and we have chairman and come to So, anak, din we have pelted, dahil pa gusto, so, paros pa patrowan nitong delegate Mason Alford, o come to patrowan khusus Pinsansaler dan kita sama chairman Mason Alford. Komitian sa Uwan Katutunan dari ang sawat sa langata amen patrowan namin we have Toner, so from we have chairman and Kampiyan Sapahl. Nomination on delegate Soro year 400 for Pilkariaman.
Mediator, Pilkama within the Trinity, Pilkariaman. Someone more mortar, right. Horosme Utum, Soro, Yet, Sonia, after one moment, come to what? After one day, right. Some more years at the Committee member now, committee and Iroralapa. Poahsoan nominate Nomination of Pilkariaman on Delegate Maria Tondre. Open Committee floors, Pilkariaman. Title Poahsoan non-choose, Christian non-choose. First, Makupuruki nomination on Delegate Maria Tondre on Poahsoan, Poahsoan A. Area. We will get Kasamo B or Eastern B young Kasamo. Poahsoan Tar dahil pintulang ng Vice Chairman. Dari Committee and Chia nomination lang ito. Chairman. Poahsoan nominate Delegate Bernard. Nomination Kariaman ng Delegate Bernardo. Niya siya. Dia kamagad to Kariaman in Pritimati. Ritiara Jowa to Talban to Jola Kasalena Usus. Maros na Poahsoan itong Delegate Bernardo Vice Chairman and Committee what? Poahsoan A. Dari Kasamo. Committee and Modi. Perintah Pelanggan Poahsoan nominate Delegate Wilson Vice Chairman. Nomination of Pilkariaman of Delegate Wilson Tondre. Open nomination and competition flows. Dahil Poahsoan issues Koros na Uchung Wilson Tondre on Vice Chairman and Moli Poahsoan A. Dari Kasamo. Committee and office government on nomination and Vice Chairman. Poahsoan nominate Delegate Governor. Dari nomination Muyawi of Pilkariaman, Miniature Player nomination on Delegate Profino Primo. Dari Biyang naman close nomination. Kailangan dahil kita khusus kalau Poahsoan itong Delegate Profino Primo and we are Vice Chairman and Committee what? Poahsoan A. Committee and staff one katutukan nomination and Vice Chairman and suwat lang at Chairman. Poahsoan nominate Delegate Trustee Ray. Poahsoan Vice Chairman. Riaman nomination of Delegate Trustee Atore o Kalpan Sola Opel ya usus Koros na Uchung kamagito Poahsoan A. Na kaya Committee and Iroralapa Vice Chairman Nangatara Chairman. Sola Poahsoan nominate EMA Anton and we are Vice Chairman of the company. Holter Anton. Okay, Riaman. Motion
dia kerja close, short close, or try the shoes. Harus mengusung terkait Toronto dan Patuan dia, Vice Chairman Om Biro lakukan Patuan ini. Kailangan wow karag nangyayari yung musil ng kapag kaya sumol yung kanyang nahos karasan President and government. Dari sadar kami pamokito saya korus Trajban Katin Kamal Tiara Sowat Kabupaten yang tuan Patuan saya dari saya Patuan Tawang ususin Kamal Tiara Korus Patuan ujung Kamal Tio Patuan saya senang suka dari kalangan kasamaan kawaituan o may nasyawad ipakayo ko na sa Patuan Kaman o kaya dari taulangan kureman ako kalangan rin kung sa ko kan ko paru ang suwat ay parang Patuan Kaman o kakupan Iban Patuan sekarang ay cuman sekarang kay punipan kurang masalah kalat Samaro Patuan wow naki isunahan kan intuan maasanin bukan ng kasarawi at lala ay tumal wow sa kurang kan o meron sa pandem ranwat dukoto kasampalakay o kukuran Samaro dukoto karos ranwat kasi kamawaya sa karatakan ng yawi ay ibang Patuan taula. Mohon siya pa ko sa sota Patuan war and kasapal kupur sulap kalangan ng wasalakala. Sa Patuan kamelalam kupuran Samaro isunangkan kawasan doon irakay may suka Patuan takoros meriaw may ban Patuan Monsap Pedro Moses nagkat nan tatok patapat dan sapul marway nasa no pasantiyo katsyer din chak we niyanso makaupasan kayo koko nan waywat saan kupuran monsap niyanso monsap siya ni Moses ranwat Murinsong par si Bisar Silu
Daan kuburan Monsap Samaro may promotions. Epil katata ni Sapahl dem program in Ranwood. Well, isimabil patrowan mo yan sa karatahan kaway tatawag Sapahl dem. So makan kalap the Vice Speaker in Everson Congress. Yay Esmond Moses. Niyanso me sa karata patrowan nan puinen ko basan me Monsap katin kubralam. Iray sawakan riyay ay timar Tapi Mia Sal Mia Saya patrowan Payaki kan kuburan Monsap Samaro Ranwood. Dari kasam kayu kasam karyau Monsap ako Ranwood ranin aramas sarawikan Weweki Monsap Kacin capi aramas sarawut paros patang kecai nagaan patrowan nakakalap ng tatok ng Poahsoan Sapahl. Ahime ipatrowan pilpatakalap o kupuramaw ong kecai koros ipatrowan kamelala nagtayo na patar and kakakalap itron matay nansiyang ofil ay tuman na malakma iban patrowan pagmangki remay may nalawasakan magkakatuso sa itar Ranwood pasantian Ranwood pasantian Poahsoan Sapahl may pasanan kusunod na council kamanala resulta siya may paniniti ran saraw lapala pero wewekit child chorus pil saraw la namiya kin patawan matawa may resulta yang saraw kumain chorus child chorus saraw dari atay wiyuya atay mokit and taba tatakwat Nataan sarawi. Dari kalanganan kuburan Monsap. Walaupun cep sangat niar katin kuburala. Sapahl mar John Way and usata. Sapahl lem pelin walwat li. Rakatin kuburala. Angin kubur ang kapakapay at malipon. Iman patrowan kainsang gila. Well, yan Monsap capi kecetian kupas. Ranwood dan sudah kan pergi Sapahl matay. Kecai pil kono-kono. Pergi kalah. Monsap. Kalangan ng Monsap ako. Kung kalangan ng korusya, napasayang katao kong kano. Ralari. Yes,
Kamu